Poštovani gledatelji Global Cilj YouTube televizije, evo nalazimo se pred zgradom općine Novi Grad u Sarajevu, gdje za nekoliko trenutaka treba početi konferencija kojom će se najaviti jedno duže istraživanje zločina totalitarnih režima u Bosni i Hercegovini u sklopu jednog šireg projekta istraživanja kulturnih neslaganja u Europi. Ono što je interesantno jeste da su slični projekti realizirani u Poljskoj, Češkoj, Mađarskoj, dakle zemljama Višegradske grupe, ali i drugim državama poput Baltičkih država, dakle zemljama nekadašnjeg Varšavskog pakta ili željezne zavjese. I ono što je također interesantno jeste da su ovakva istraživanja sada pokrenula novi val revizionizma i buđenja fašizma u ovim državama. Ne znamo da li će sličnu reakciju izazvati i u Bosni i Hercegovini, ali regionu. Međutim, na nama je dakle da to pratimo i da vidimo na koji način možemo i sami utjecati kroz različite naučne i druge radove na ovu problematiku. Sam sam pitao jedne od inicijatora ovoga projekta da li mogu da prijavim naučni rad koji bi dao jedan sveobuhvatan odgovor šta bi se desilo sa narodima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Danas je umjesto naših snaga Narodno-oslobodilačkog pokreta i Narodno-oslobodilačke borbe i naših partizana, da su nas umjesto njih oslobađali Staljinove jedinice Crvene armije. Odnosno ovaj termin referiran na neslaganje sa socijalističkim režimima u zemljama takozvanog istočnog bloka plus zemljama koje su također imale socijalistički režim kao što je bila bivša Jugoslavija. Europska komisija je odlučila da na inicijativu 55 prevladača iz 21 zemlje uspostavi jednu mrežu istraživača koja će se 4 naredne godine baviti istraživanjem raznih oblika neslaganja sa režimima komunizma ili socijalizma, koji su bili od strane tih režima tretirani kao subverzivne djelatnosti i mnoge činjenice vezane za istoriju u tim režimima su prikrivene. Ovo je način da se nazad naučno poštuju i istraže činjenice o zločinima koje su učinili socijalistički i komunistički režimi, a koje su isti režimi tada i prikrili, i da se izbjegne manipulacija činjenicama i rasprava koja nije na akademskom nivou. Znači, Europska komisija je uložila novac da formira mrežu istraživača. Bosna i Hercegovina učestvuje za početak sa Sarajevo Graphics Group koja se bavi digitalnim predstavljanjem kulturnog nasljeđa koje može biti i opipljivo i neopipljivo. Neopipljivo su naravno ove razne činjenice i mi ćemo plasirati u ovu mrežu i neke projekte koje smo mi radili i radimo, kao što je virtualni muzej genocida nad Bošnjacima, kultura sjećanja i tako dalje, ali ćemo animirati i ostale istraživače koji se bave periodom socijalističkog režima da plasiraju svoja istraživačka djela u ovu mrežu. Naravno, radi se o istraživačima svih nacija i uvjerenja, nećemo praviti nikakve tu razlike. Bitno je da su iz Bosne i Hercegovine i sa kolegama iz drugih zemalja ćemo raspravljati o načinima kako da se to predstavi javnosti, posebno upotrebom digitalnih tehnologija, jer je jedan od ciljeva projekta i da se istraže najefikasniji metodi kako digitalno predstaviti te informacije i dostaviti ih na taj način generalnoj javnosti putem interneta. S obzirom da u Bosni i Hercegovini postoji ključa i naložene projektivane, dakle, o čemu govorite, očekujete li neku reakciju javnosti nakon što se to završi, s obzirom, hoće li to ponovno podijeliti Bosni i Hercegovini? Pa vidite, mislim da su reakcije bile takve zato što se nije baratalo činjenicama. Ako su u pitanju neki podaci koji su naučno utvrđeni i dokazani, onda naravno svako o njima može imati svoje mišljenje, ali oni dalje ostaju naučno dokazani. I upravo mislim da je najbolji način da se izbjegnu kojekakve reakcije neprimjerene, da kažem, jeste da se otvori sfera naučnog istraživanja te oblasti koja je iz ovih ili onih razloga do sad bila neistražena. Danas imamo
komunističkih stranaka i postkomunističkih koji djeluju pod okriljem to. Da li su se oni na neki način distancirali od te neke davnije povijesti komunizma? Pa na to pitanje ne bih mogla ja odgovoriti, pošto ne pratim rad političkih stranaka toliko, ali mislim da je ovo odlična prilika da svako zauzme svoj stav prema nekim činjenicama. Znate, ako nemate činjenica, onda se sve svede na rekla, kazala, na neke poluinformacije. Ako postoje činjenice, onda zaista, ako su te činjenice, da kažem, neugodne za bilo koje političko uvjerenje, onda je logično da će se ti ljudi od toga distancirati, ali ustanovljavanje činjenica je prvi korak. I ja se nadam da će ovaj projekat doprinijeti tome, jer ovo izlazi iz okvira Bosne i Hercegovine i Balkanske regije. Ovo je projekat u kojem za sada učestvuju 21 zemlje iz zapadne i istočne Europe. Znači, to je veoma ozbiljan projekat i naravno ova mreža će se proširivati sa novim zemljama i novim istraživačima. Je li činjenica da ovom najviše učestvuju oni koji ne mogu da prežale poraz u Drugom svjetskom ratu, da tako kažem? Pa vidite, u ovome mogu učestvovati samo naučnici. Znači, to kako je neko ima emocija prema nekom porazu, to nije relevantno za ovaj projekat. Za nas su relevantne naučne informacije. Znači, ako je postojao neki pokret u doba socijalističkog režima koji je bio iz ovih ili onih razloga proglašen subverzivnim, a taj pokret nije imao nikakva krivična djela, onda je naš cilj da osvijetlimo to i da ponudimo ljudima činjenica o osobama koje su učestvovale u tim aktivnostima. Onda naravno svako ima mogućnost da se o tome očituje prema svom načinu. Zločina koji su napravljeni pod komunističkim režimom, tako da u Češkoj recimo djeluje i centar koji se bavi ovim istraživanjima. Postoji čitav niz spomenika u Češkoj posvećen žrtvama komunističkog režima, kao što postoji i u Njemačkoj i u Poljskoj posebno, a mi još uvijek, posebno u Bosni i Hercegovini, kaskamo za ovom kulturom sjećanja na žrtve komunističkog režima, za razliku recimo Slovenije i Hrvatske, gdje se već dešavaju neke znanstvene konferencije i obilježavaju neki datum. Ovo je prvi put u Bosni i Hercegovini da sa jedne akademske adrese otvaramo ovo istraživanje, koje je zbog toga i relevantno. Dakle, ne bavimo se dnevno političkim špekulacijama, emocijama ili animozitetima, već hvatamo priključak za evropsku mrežu istraživača zločina koji su počinjeni od strane komunizma, a bez sumnje da ih je bilo i u Bosni i Hercegovini. Ima tu još jedan specifikum i možda je ovo prilika da to najavimo, da će se za nekoliko mjeseci održati pripremna znanstvena konferencija najvjerojatno u Sarajevu, gdje će albanski, mađarski, hrvatski, slovenački i bošnjački istraživači govoriti o fenomenu veliko-srpskog komunističkog nasljeđa i veliko-srpskih komunističkih zločina nad narodima bivše Jugoslavije, budući da su jednako i Albanci, i Mađari, i Njemci, gore u Baranji, i Hrvati, i Slovenci, i Bošnjaci stradali od velikosrpskog komunizma koji se zaklanjao iza ideje antifašizma. Tako da mi imamo činjenicu da u Sarajevu je nakon oslobođenja Sarajeva 5. aprila 1945. godine ubijeno oko 3000 bošnjačkih civila, a da to do sada nije istraženo. Dakle, mnogo pred nama je neistraženih stranica, a one će u ovoj mreži sudjelovati onoliko koliko budu imale znanstvenog digniteta, a što bez sumnje jeste intencija ove mreže i ovog projekta, dakle da znanstveno relevantne činjenice, obrađene činjenice uđu u tu mrežu koju otvaramo i kojoj se Bosna i Hercegovina pridružuje u okviru ove 21 države. Zašto je kod nas teško to suočavanje? S obzirom da se to dobro posmatra kao atak, recimo, nacionalistički, grupa, recimo ono što je bilo. Vidite, Europski parlament kada je donio ovu rezoluciju o savjesti
je vodio računa da na isti način osudi žrtve nacionalsocijalizma i komunizma. Dakle, Europa je već poistovjetila i žrtve fašizma i žrtve komunizma, jer samo u Sovjetskom savezu, kako svjedoči Solženicin, stradalo je 66 miliona ljudi od komunizma. Prema tome, Europa nema nikakvih dilema oko toga. Mi trebamo svim žrtvama dati jednaku pažnju, sve žrtve zaslužuju jednak pijetet i mislim da su dobrim dijelom žrtve komunističkog režima, zapravo velikosrpskog komunizma u Jugoslaviji, bile diskriminirane i nisu doživjele onu rehabilitaciju koju treba da dožive, potpuno neovisno od ovih stvari koje se nastoje upetljati, kojim se nastoji odbraniti ta obaveza moralna da se žrtve pamte, kao što recimo 3000 Bošnjaka koji su ubijeni u Sarajevu, civila, nakon oslobođenja Sarajeva do sada nisu na valjan način obilježeni u našoj kulturi sjećanja. To je još jedan izazov pred antifašističkom i antitotalitarnom savješću Bosne i Hercegovine. Može pitanje samo, da li ste vi svjesni da recimo u Poljskoj, Češkoj, Mađarskoj i sličnim zemljama koji pripadaju ovoj grupi Višegradska skupina zemalja, da je tamo upravo fašizam trenutno u usponu, upravo zbog ovog revizionizma o kojem mi ovdje sada pričamo? Pazite, na isti način se koristi jedno i drugo. Mi ne možemo istražiti ovo polje zato što neko nastoji kazati kako je to s druge strane veličanje ili odbrana neke ideologije. Dakle, ovo što je kazala profesorica Rizvić, mi se služimo akademskim i znanstvenim instrumentima u valorizaciji historije. A to znači da ne želimo podvesti ova istraživanja i to što će raditi od ma kakve ideološke stigme ili kišovine. Koji je to akademski izvor za 3000 ubijenih Bošnjaka? Nihat Halilbegović je o tome pisao, postoje brojna svjedočenja. Ako vas to zanima, ja ću vas uputiti na te akademske izvore. Postoje svjedočenja djece čiji su roditelji ubijeni, a riječ je o zanatlijama sarajevskim, riječ je o domaćicama koji su optuženi za saradnju sa okupatorom i prema izvorima Nihada Halilbegovića i spiskovima ubijeno je oko 3000 bošnjačkih civila kada su ušli partizani u Sarajevo, a koji su zapravo bili četnici ili velikosrbi koji su pod kraj rata obukli partizanske uniforme. Pa možeš samo jedno pitanje, ovako, znači prije narodno-oslobodilačke borbe i kasnije formiranja Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Bosna i Hercegovina je bila podijeljena na banovine, bila je već tada žrtva nacionalizama sa različitih strana i upravo taj narodno-oslobodilački pokret je nama osigurao da budemo u sklopu Jugoslavije republika i da se kasnije 90. na osnovu toga u suštini ocijepimo i budemo samostalno državu. Pa kako onda ponovo taj fašizam koji smo poradili 45. 90. ponovo napada tu istu BiH, ponovo je želi podijeliti na neke banovine i mi sada hoćemo da izjednačimo jedan pokret narodno-oslobodilački, ali na neki način se u javnosti stvara paralela između te dvije opcije. Da je pobjedila ta opcija koju smo poradili 45. Bosni sada sigurno ne pije. Hoće o tome da pričam. Niko to ne spori, pazite. Bosna i Hercegovina dala najveći doprinos u vrijeme antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu. Preko Bosne i Hercegovine su protutnjale i porazile sve Hitlerove ofanzive. Bošnjaci su procentualno najviše stradali od svih jugoslovenskih naroda. Bošnjaci su time dali najveći doprinos pobjedi antifašizma u Bosni i Hercegovini na prostoru Jugoslavije. Na kraju krajeva u Bosni i Hercegovini je Jugoslavija nastala upravo na modelu zajedništva bosansko-hercegovačkih naroda. Prema tome, to nisu uopšte sporna pitanja, nisu sporne stvari. Sporno je ono što se događalo nakon što je 16. muslimanska brigada, recimo, oslobodila Sarajevo 5. aprila, a onda su ovdje umarširale druge jedinice takozvanih oslobodilaca koji su napravili strašne zločine u bošnjačkim civilima.
a o tome se sve vrijeme šutalo, šuti se i dan danas, kao što Sarajevo nema snage da promijeni onu laž koja piše na Vječnoj vatri, da je Sarajevo oslobođeno 6. aprila, a ne da je 16. muslimanska brigada oslobodila Sarajevo. I vi zapravo postavite sebi pitanje, a zašto se to tako događalo? Ili zašto je sve te godine postojala jedna zavjera šutnje o genocidu nad Bošnjacima u Drugom svjetskom ratu. Dakle, to su prava pitanja i nema jednodimenzionalnog odgovora u ovoj priči. Nauka barata sa nijansama i sa različitim izvorima, barata sa objektivnostima, a ne sa pristrasnostima. Znači, smo kratko, s kim očekujete zapravo saradnju, s kim ministarke, s kojim institucijama, naučnicima? Ovaj projekat je otvoren za sve one koji ponude valjane, zanimljive projekte s ciljem da se bavi temom projekta i od kvalitete njihovog rada ovisi da li će biti uvršteni u ovu mrežu evropskih institucija. Znači, mogu i pojedinci, istraživači? Svaki kvalitetan rad na ma koju temu iz ove oblasti, ukoliko je kvalitetan, ukoliko je zasnovan na znanstvenim izvorima sa znanstvenom literaturom, će biti dio ove mreže. Da li mogu i ja isto prijaviti jedan rad, a tiče se šta bi bilo da je Crvena armija nas oslobađala, a